Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umuguzi. Mwanchumurigereria w'Ensoko TV nigora sechinga kia sema yakurwa Ensoko chinsa isato asubutu koboiga bwe 25 na rimwe mutinyo 5 na rimwe mwaka bwe chiri bubere 25 ne monchenkoro kwa Clinton Ndigi asiri bagari timu ngime gonkone kurwase studio kabere ochikwana kia murugine chibicha na chikugochera senchirerengia twagosabiro karanso ikobena into kurbono oika omwerio ama yakurwa Ensoko chinsa isato achakira bona. Karibu sana mwanchumurigeria wana senchira ya bene tugochakana robotiro kubwatia ase ekigambiro gya county ya Kisii kubwatirana n'abanyanyimbo amo n'ababwatani au nigo mu basorero basamba enyasore gwetane chikiro chimisano na ibere eisaine chimilioni 15 na isato nabo igo esukari etaikiranete ebirengo eisaine chiribu chimisano na ibere yabera ase ekigambiro gya Kisii kurwaso mwaka bwe chiribu bere 2013 na gotomanyo Murikito Frida Kirubo. Ekigambiro gya Kisii kubwatirana nabo bisa n'abanyanyimbo amo n'ababwatani nigo mu basolero basamba enyasole gwetania chikiro chimisano na ibere eisaine chimilioni 15 na isato nabo igo eskali etali engikirano eisaine chiribu chimisano na ibere eyabeire ase ekigambiro gya Kisii kuru mwaka bwe chiribu bere na 15 na isato. Ogukwana ekerekyo munachebina w'ekigambiro gya Kisii Milde Dobura oyoeneke buna enyasole amone skali eyo nigo yabeire ase ekigambiro ekyo ase gikaka emyaka 5 goikabono iga nabo igo ekerenga gyokubisamba na gwesiria ebyasara byamagendo ebyo birabeke amagima y'abantu asa kongo. Over 700 kgs of bang. The value is over 18 million. Over 18 million, yes. So those are the exhibits that we have taken from our courts. And some of them were being stored at the offices of our various stakeholders. Impounding illegal sugar, is not released back into the society, and also to deal with the issue of space within our courtrooms and within the institutions that have been holding them for a very long while. Some of these exhibits have been within our premises for a very long time, since 2018. Nere asense moyaye omonene bw'abanyanyimbo emi county ya Kisii Ronald Kirui nigo abulirya abananchi wechi akubwatirana asogokora omuchando yo bw'amaliogo yogotindia ase binyoro. So this exercise that was supervised and authorized by the court bring an end to the chain of custody of exhibits, and that gives us public confidence that wherever we confiscate this harmful substance from the community, it ends to court, and the court authorizes its destructions, bringing it to an end. So we want to ask the members of the public that are out there that these issues of drugs, we must all confront together. We must all ensure that we live in society that is free from drugs. Dr. Marita Oimeke n'umuteneneri w'enyagitari ya Kisii and Teaching Referral oyoeneke buna abaroira bange abo bale ase ward elia y'abantu bale n'umuchando bw'obongo abange babo n'abasaye abo bagotwara emichando buneyo kubwatikana n'obutumiki bw'amaliogo yogotindia. When we see such quantities being brought here for destruction, it's evidence that we need to work collaboratively together
to end the menace out here. Otherwise, it's really destroying our young people, who most of them, once they get the mental health complications, it's very costly to treat them. It takes them long. Some of them have to quit jobs. And therefore, if we were to sit down and calculate the cost implication to our health and our society is so huge. Kerubo Frida, Ensoko TV. Tuskabusio mwanchumurigire soroboti ronde itkoria rero nigo mwakilisho basubati county ya Kisii Doris Donya haikirana ase chinsemo chia igesero iwodiariana ebunge abonchari abwasara bene ega atharia bene ganga yayo gochakurie kergo kyo jumba ase bunge yo kaukona segeti kya gesero nigo bono Donya hasabira banchari banyare ko baba kumusira ase gange yayo buna gutumanyo murikito Debora Mwenesi. Itukolia rero nigo women rep we county ya Kisii Donya Doris Toto aikirana ase chinsemo chia gisero imeye wodi ariana bonchari abwasara lia bene ganga yaye yokoligekero kyobo jumbe bwo bonchari gambere gaiga abantu baminto umuse ndete obotaka bwere bonchari mama nyeti bonchari kwa lazima mpaka basome byeta bonchari na bonchari ekerego che map bonchari mpaka nyore chipara bonchari mpaka towe national school ekimoche moche monyore ngake bicha moche motebe tukoliri Donya begete kerebi na liato tebe tugotore tarale national school gokwana segeti gya gesero nigo mongina Donya basabira banchari banyare komosira ase ogoncholerio borai na komochora buno mujumbe omusubati elio abalentera amagenderero bonchari inumondi mo ane twanje tyo mutwoyone ekagaro mutwana go bwekena lwaka to mindo anjoko boko kwane onye twanje tyo koboko anje no elo kogoro onye twanje tikende pi anje no ene liogi onye twangire pi Donya anje speed yane okogia magendera togende mutwe boigo nigaba gosirie balia bagukwana chinkwana chiogoteba buna eretali moiborwa bwe bunge yo ya bonchari Donya tokoba mujumbe ngo ko baye toiboiri bonchari igorentire yana babori abakungu morenga abakungu kwerenta tole mwana bakakora ito bagotoreta kwati abaibori baito twacha twaro ku airamwa Donya kolibote ligetaseni yensoko elietaliane Debora Mwenesi. Ekigambiro kia ogembo nigo ritkoria rero giatware gikaro hamwe n'abamenyi kurwa sensemo ya Kenyanya segeti ya Kenyanya egotoka se bunge ya bomachoge bora county ya Kisii erikoenekia abunango semya bare abananchi igoro yo bokoreri bwebigambiro nabo igo gosangirira birangerero byabo kubwatekana no bokoreri bwebigambiro byo kagukwana nigatasini kigagia Ensoko TV umona chibi na sekigambiro kyo Solomon Nyatichi nigo bona atebire ebuna ebina byamarimo kurwa sorongora busi nigo bibucheta se bigambiro na komenta bona niga bange batabwate obomanyigoro echinchira cyo kugayana ebina byamarimo boigo niga bamenyi bechinseme ekyo nabo igo bagokera higikarikyo na korokia homogokobo bugosanga ebirangerero byabo amona abananchi anabanachi ebina abo ase egekarika buna gotumanyo murikito Apollinaris Akama burenjera ya mayugukini obukoreri bw'ebigambiro gochiase abananchi nigoli tukolia rere kigambiro kyogembo gyatware geikaro amona abamenyi ba Kenyanya eliko basemya igoro yobukoreri bw'ebigambiro nabo igogosangirira ibirengero ao kurwa asabamenyi abo igoro yobukoreri bw'ebigambiro gochiase bare. Kwa majina mimi naitwa Solomon Nyatich. Mimi ni hakimu, senior principal magistrate katika Ogembo Law Court. Tunapofanya kazi, wale ambao wametuachiri kazi ni wananchi, ndipo lazima tukutane na wao ili waweze kusema kama wametosheka na kazi yetu, kama wako na shida waseme ili tuweze kuboresha huduma ya mahakama. Naitwa Abednego Wambua, Assistant County Commissioner, Magena Division. Tumekuwa na siku ya koti hapa Kenyanya. Tunashukuru mahakama, tunashukuru wananchi kwa kufika na pia machifu wetu kwa kufika ili kusikia malalamishi ya wananchi na kuona mahali ambapo sisi kama serikali tunarekebisha ili tuhakikishe wananchi wote wanapata huduma kwa haki.
endemero kobo mochando monene ase orogongo rwa Gusii egekoirera mariomana nabo igogoika amakweri nigo nyaticha goteba buna abange mbabwati obumanyi igoro y'echinchera cyokugayana ebina bya marimo. Nafikiri ile chamba ambayo inafanya hizi kesi zikuwe ama silete watu kupigana sana ni kwa sababu watu hawajajua njia ya kufanya succession. Na leo ndio nimeelezea watu ya kwamba kama shamba ni ya mtu marehemu, hakuna njia nyingine ya kurithi ama kugawa hiyo shamba mpaka succession ifanyike. So nafikiri hiyo ndio shida sana yenye pengine watu hawajui njia ya kufuata na pengine njia tena maneno ya gharama. Lakini gharama si kubwa sababu fees ambayo inalipwa kufile case ya succession sio mingi. Boigo keroyo mona bwatopo sibole bokwenekia buna ekina kiae kianyarire kuna chua sencherere ngia niyo guisanekia. So kwanza vile mnavyojua ya kwamba idara ya mahakama kazi yake kubwa ni kulinda haki. Na haki kama ya kusikiliza kesi kwa njia ambaye ni tunamaliza kesi kwa njia ya haraka, ya kwamba yule mshtakiwa amepata stakabadhi zote za kesi ili aweze kujitetea vizuri. Na ikiwa mwananchi yote ako na shida ama hajahudumiwa vizuri ama haki yake haijalindwa, tuseme wakiwa kwa mikono ya polisi, anafaa aseme kotini na koti itaweza kuchukua kuweza kutatua hiyo maneno. Haba menya ubanyoro bosemi obuo nabo igokwenyorera libaga lya bwene lyokwebureria amaborio mbabu atayaiga bagoteba. Nashukuru katika Kenyanya na Ogembo Robot kwa kutuletea hii usuluhishi wote hapa katika mji ya Kenyanya. Ndabona ndomotoka nitini to kangambia mono asa mahakama ito ya Ogembo gocha kotoa bosemia asiri tukuliara aso mjuito Kenyanya. Nendo to ko ngana yakunyaka na to branch ye court na intu ekoba ama na intu ga igaso mocho Kenyanya inde bina byoto bigotokaga byaerera anga ntogana kogana kuna chigaro cyogembo. Ko reporter getasini Ensoko TV kurwase chinsemo cha Kenyanya igotoke bunge ya Bomachoge Borabwe County ya Kisii ncherieta na Apollinaris aka Ogoskabasio manchomo rigararia musasiroti wikanisege Catholic parish ya Ogembo Father Geoffrey Onsare iganyara ko bakagosemia na kumanya abakristo igoro y'umusaraba anene umusaraba uri kubikwa asembera chinga kyo montaye niwe aniga goja maiga yega korekia bwango iga kyo musaraba gutugurwa kurwase embera kwenekiwa chitariki 10 mutionyo iga ase chinsemo chia Ogembo bunge ya Bomachoge chache ingana Father Onsare haruro kobole gochasaba gusibonsi hasobwamo kumanya ikerenga kyo musaraba asembera na boigo ase ekerisia kolengana ne Biblia enchen totalira se parish na gotaka kurotota korekaria korekanite ntogendera te gusaba musaraba bado no rase ekerisia ore kanisa mali kora nkionyo mwetor mwaligereri no musaraba ore to baeta matuko merongene irinde togendera gusaba matukaya gakoera towe chikujoirani so far mwaborire nga mbatebi nkikyabere gosondo chire wantebi yego tigara ko bo bisubwane ikyagara uika nduwa obwasioli na uwegeno asomonto goche goteba mangana gotegara toro bisubonge bwa Kristo service na abande baborire ninja matuko 40 gintalenge ko baera 7 hours ose 24 hours ose immediately gali kanisa nige bwate ebicha ya Nyasaye tatageti bantu bakwe gate tantu bamumanye ninde bacha sobo na nigaro molemelia story in fact tekara osoma Petero ya kabiri isatu kianda Paulari Petero ali kulikira abakristo bangete komoki ogocha kwa Nyasaye na kuirana kwa kabiri kwa Yesu Kristo ngiatara letera
kugambiwa ningiatarayiranira ngenga kiabere nyinge mono baganyira mono maybe Nyasaye nigare omong'ora na taligokea igoro y'abantu bae nariria abarikirete babateinga Nyasaye nigare omoremereri asitore. God is patient to us agotoremereri na boigo kerosoma Paulo agurikira Timotheo AM 2:4. Tuskabusio mwancho murigereria maseneta we county ya Nyamira Mheshimiwa wa Kongo Mugeni nigaruro kuboria gocha asaba gusi kone kyango yasoke bara sobonge na gusiro yo mwabo Dr. Fred Matiang'i yoro kiriganga yo gocha kuria ikirugo kyobora ibwensa sobo chorio bonne bori busio ka kwa na somo ego yo mawa matanga one kiwase wode Nyansiongo bunge ya Burabu ni gobono Mugeni amochire serikali yanene asugo taikire ne chira chae na magendro gocha asaba na nchi. So njengo tabanga abagusimwa SPS mwabeta pasta anyona ayo kale kolera amavuta toko bolio mongero ara ubute ruto ga yete chikura tabange gasi kwa kwa silingi 300 abange na monyole 300 moko ga kai oliga to chande diga ile tanga tabanga mama mboga boda pesa itaingia kwa mfuko pesa nero mfuko oyo toko maganyerete aso toko mokore na raria etebe bono tigato sabe unenge sa ukiomo gusi toga endelea ko bali ese tole ese Dr. Fred okemo Matiang'i to sabe ese mogo eta abantu ababonsi bibo opposition yabo Kalonzo yabo Rigiji banche toegete ko mwana yo Dr. Fred okemo Matiang'i osekeronge chogusia mo wajaka Tuskabusio mwancho murigereria mujumbe wense moye bunge ya Mwala igobono aesokire akomochia emeroberio yegatia barekurwa sensemerio kwamiria serikali hasokobeka emeroberio yogosegeta basaye wesokera kwenekia okorobekana asate bira serikali ya Kenya Kwanza nsio baraiwa murebwense William Ruto nigo yabekire emeroberio ao yamagendero eyorigetia kobakonya abasaye kwegenderia asamagima. Wengine walipiga mdomo wakaambia majenzi waende sijui wakachome wapi, na nyinyi jenzi wa hapa mmesema badala ya kuenda kuchoma sisi tutajipea shughuli tuweze kulaunch basi yetu. Wapi makofi kwenu? People who call themselves leaders, but instead of offering solutions, they are inciting our youths. They are inciting our Gen Zs to ban Kenya. We have no room for such leaders. And we want to warn leaders, and especially these opposition leaders who have nothing to offer for our country. And the best they can do is to strategically place themselves as opportunists. Mmeona hata wengine jana. Hati sasa wanakimbia na wengine hata ni wa hii region yetu. Wanakimbia huku kote wakitafuta nani aliumia katika maandamano iliyopita. Hati ndio wapigwe picha. Ndio waonekane sasa wanasimama na wale ambao waliumia. Yet wao wenyewe ndio walincite vijana waende nje wakaandamane. Na kwa sababu gani? Wao wenyewe ndio walileta mapropaganda za finance bills, uongo mtupu ambao walidanganya vijana wetu kwamba even hiyo finance bill ambayo iliumiza vijana wetu eti ilikuwa na shida. Na mumeona hata hii finance bill ya last week, mumeona wakijaribu kuleta propaganda. Lakini hii wakati tulikuwa tumejipanga, mtu akidanganyana katika TV tunamwambia atuonyeshe ni wapi. Simuliona wakizubaa. Simuliwaona mtu anaulizwa ni wapi iko hiyo. Wengine wanasema sijui iko hapa, sijui inalipishwa, unaulizwa iko wapi. Wengine wanazubaa. Muliona ama hamkuona? Na hiyo ndio walifanya wakati uliopita. Na baada ya kufanya hivyo na vijana wetu kuumia kwa sababu yao wenyewe, sasa wao ndio wana incite vijana tena waende wakachome nchi yetu.
Asense mero turobo onchore mwancho murigeria ensi ya Kenya nigegendrete gukini obotugi bw'ichombe cy'amabere korwa sorongoro Africa iryo koro isiari baga rigiya guchiase oboremi na asense mo yende abaremi bekemeri KMC ime ye county ya Bungoma nigo bono bago kiwe korengana no gutenirwa ko mutendere bwe body esukari obonchoro lya gutaikirana korwa sekegambero hekenene ime ye county yo murikito Line Tosoro na manke. Abaremi kurwe kaunti ya Trans Nzoia bayure chimashini sano chiekerero chichilingi chimilioni 30 nekiombe getenene tobotugi bw'ekyombe ky'amabere. Chimashini ekyo chigo chikoga ky'amabere chilita chiribukianda ekyo chigo chigotanga amabere korwa sogo sarika. Omoriki omone we wisara y'oboremi Jonathan Mweke niga togia batugi abo asemeremo yabo nabo igo nigare no gosemera buna nigo bokonyo obwo bw'echimashini borache ko bakonya asemeremo yabo. Nigo boigo amenta goteba buna na chikorigie nchera yoko basira baremi abo otwara chinguru na kwegendereria batabwatimo chandonde bwensi. Hizi kula zimesaidia sana kwa sababu vile tumezipeleka kila mahali. Hii Kenya yetu, Kenya saa hii imekuwa number 1 kwa kuzalisha maziwa Afrika mzima. Because these farmers work very hard na sisi tunawasaidia na hizi subsidies ndio wapate at least nguvu ya kuendelea kuzalisha maziwa na kufanya value addition. Otigana nayo egatia baremi ao bekemeri KMC bagokeire getambukiro gie kigambero kia figa komotenenia emeremo monyakero bwe body esukari. Abaremi abo kurwe kaunti ya Bungoma nigo be murunganeiria ibagwetera na goteba buna nigo bakunererigwa kobwa abaremi bebimeri binde. Kurwa semese yeto yobonchoreria bwegetaseni gensoko erietariane Linet Kemto. Mancho murigeria nara yokuru asemesa yama yakuru ensoko chinsa isato biyamona sogo sanga na intwe nyasaye ka wanchanande tumera na sembe okurenda sebonega twarabotkobuya nabego gendra kwegokia nemero biria gendeta sembeo yensoko TV seri bagari timu ingi makuru ase studio ya kabere na kyamero gine chibyo chango chara senchirengia chenkoro kwa Clinton Ndiki.